Union Law and Justice Minister Shri Ravi Shankar Prasad Karbi Anglong ng Kahumri. Taradubiya Hawaralong, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Chairman Lapen MEC Atumpen Ujwala Scheme Ben Gaskeron. Lamding along Kacheng Siangdeng Karbi Students Freshers Meet Kapaman. Kardom Nili Karbi Birtat Hanbang Samidurmi BP Nonarjik Tha Birtang Tonpen MEC Lunsing Teron EM Ritesh Inghi EM Raju Tiso EM Roton Teron MLA Joram Ingleng Lapen Penangan Kethekedinga Tumpen Pen Chelangsi Parokwa BJP Party Asai Hemadungalong Law and Justice Minister Shri Ravi Shankar Prasad Aphan Pre Nipaing Kora Sirkep Arni Porpai Pora Pokep Aporan Parokwa Long Nang Palesi Alang Lipan Karbia Pohopen Artosi Kangtum Karne Asai Dengpon. Taradubialong Pre Nipaing Kora Sirkep Arni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahin Pen Ujwala Scheme Pen Guest Karon Pon Lapen Kedamtang MLA by election ahut Kachachak Tang Pon Abutin Atumaphan Sangkaron Ponji Pualamchak Pachakok Ponlo Labangso Amayalong Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Be Langpher Constituency IMAC Ram Singh Timung Lapen Ongdung BJP Party Claim Bang Atumta Tutongdun Mayalong Chairman Horen Singh Bepen ke Jai Pon ke Shri Ram ke Tuliram Henlo Lapen Lakshman ke Horen Singh Be Henlo Karbi Anglong Kapaching Thurji Aphan Nitum Banghini Pen Unan Klem Pon Po Ram Rajo মানে জানি Ram কোন হল এইটো বিষ্ণু অবতার না বিষ্ণু অবতার রাম হয় রাম জন্ম হয়েছে অযোধ্যা তেখেত হয়েছে বিষ্ণু অবতার এই শ্রীরামে যেনেকৈ অযোধ্যা শাসন কৰিছে সকলো ধনী দুখীয়া মানে শ্ৰমিকৰ পৰা আৰম্ভ সকলোকে সমান চকুৰে চাইছে সকলোকে সন্মান সহকাৰে চোৱা হৈছে ঠিক তেনেকৈ বৰ্তমান কাৰ্বি আংলঙত অকল বিধুম বুলি নহয় হয় আপোনালোকে টিকাই দিছে তুলিৰাম ৰহান ডাঙৰীয়া কিন্তু বিধুমৰ লগতে 25টা সমষ্টিত এই সমদৃষ্টিৰে চাইছে সেইজন ব্যক্তি হৈছে তুলিৰাম ৰহান গতিকে শ্ৰীৰাম আৰু তুলিৰাম সেই মই কওঁ যে বিষ্ণু অৱতাৰ ৰূপী মানৱ ৰূপী মানে বিষ্ণু অৱতাৰ বুলি মই ক'ব বিচাৰিছো গতিকে মই যোৱাবাৰ তুমটিঙতে কৈছো মই ৰামায়ণত যেনেকৈ শ্ৰীৰামৰ লগতে লক্ষ্মণটো থাকে নহয় জানো শ্ৰীৰামৰ যে বনবাস হৈছে 14 বছৰ এই 14 বছৰ বনবাস থাকোঁতে শ্ৰীৰামৰ লগত কোনে গৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কোনে গৈছে লক্ষ্মণ না Halapu Tuliram Ronghang Ahin Pen ke Jai Pon Thuke Kedamtang Congress Sarkar Ningkan Kre Pho ke Klem Pon Kaching Thur An Non BJP Sarkar ke Ningkan Pho Angbong Papleng Deji Lapen An Pen ke Ral Atum ke Rap Kachato Dunji Aphanta Tuning Rin Pon Thu Anparta CM Ronghang ke Jai Pon Thuke Alam Chot Kali Bonta Akam Pen si ke Klem Pachok Ponji Lapen An Suse Kaching Thur Asai Deng Ponji Puta Alang Lihin Pen Ningje Pon Thu Baithalang Sopen Jason Ihi Report Kat News পৰম কৰিব কাৰণে কিটো তুলিয়ে তোলাৰ ৰঙা আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ মৰম দিছে সেইটো আপোনালোকক মোক মৰম কৰিছে আশীৰ্বাদ দিছে আশীৰ্বাদ দি মই কাৰ্বিআংলং জিলা পৰিষদ আজি মই কাৰ্যবাহী হৈছো আজি তাৰাতলী অঞ্চলত পৰা আৰম্ভ কৰি কাৰ্বিআংলঙৰ ২৬টা সমষ্টি যি অভাৱ অভিযোগক পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি গৈ আছো তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আৰু মৰম কৰিব লাগিব সন্মানীয় ৰাইজসকল তাৰে জীৱন অঞ্চলত ইলেকশ্যন আগত মই বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো সেই প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকক মই সম্পূৰ্ণ মনত আছে খাই পাই ফলা নহয় আখৰে আখৰে মই পালন কৰিবলৈ
Railway Institute along 2017 aninkan abaha kecheng siang deng Karbi Students Freshers Meet pre nipaing karasir kep arni alir alon pen kapaman pona birta pherang ke pen card news asai hempi along birta nang pale. Sayang deng ateng pen 2017 aninkan abaha Lamding Railway Institute along kecheng siang deng Karbi Students Freshers Meet pre nipaing karasir kep arni ada porphai nerkep apor malom pen milur ke kaipado aphitu LMG case AMI phupen lama ingthur ponlo lama kangthur pon aphijong kachetong dun aluhia tuma phan kangthum karnia sai padupon maike pha alam the LMG case a kongchun bangpen pachini pon Lamding rong supi prekjam Kacharli adi malong Luka Charlie dun arisoy janga tumpen kachapachini asai padupon det aphi ason son Karbi atum akekan haihui paklang pon Freshers Meet kapadopon along aluhi sarpuaman pen cases amai phu Chandra Singh Kro chatong dun kachapapon aluhia tumpen GG KSA Jorhat Karbi Students Association Nogao Karbi Students Association lapen penangan kachapapon aluhia tum chatong dun West Karbi anglong along pre nipaing karaner kep aju ingna ahur kitodam pak ajok hidiasok nahok olupu sinili tum apherang kepen lada card news along birtanang pali munit lapen ingnarang bong kacharwo non ke lam ke the kalilo West Karbi anglong kheroni southern range angkang pre nipaing karaner kep aningwe juribasa Karbi arong along ingnar ahur kitodam pak ajok hidiasok nahok olo Non malam so poraphan dihina pharman birta mointon pon iksinang Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sahanage normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near IDBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 957170867. Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji.
আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Dihinamo pibutat birtalong wangtulo. West Karbi Anglong Kheroni Range Angkang. Tomilang so hawarpen ingnam raikomatum pre ni pain kara sirkep arni chelong Johnny Neponlong pusi birtalong dun. Jirikindeng pen kilometer ingkoi sose. Meghalaya hoy kedayalong si ingnam raikomatum laso achelong Johnny Kokponlong. Thengpi kachong huabang puatum thengpi kesan lapen kero iya phan si chelong aphan kachiki puta ingnam raikomatum herang ke aphan than pachini. Tumilang so hinanat beauty dam bom hotsi ne tumistava tumla chelong ihai mane thengpi bung bom hoche tongun se alang tum hodak pen nep dun cheglo sitami amunit tumbang achar pen alang tum theklong prang munaka jok alang tumbang katlong joilo lasi munit bang long gedelo si chelong joni bang dak len surface long mat nang pathai delo. West Karbi Anglong Baithalang Sopen Kampur Anat Kedambom AS02 AC 4152 number a truck pre inkora serkep arnikang sampor phai truck apor malom chingkoi phit pusi Baithalang Sopen nelituma pherangke kat news along birtanang pali labang su kachingkoi along inun bicycle kerek abang phua phan kapajok ji puamat tar keroi a truck chingkoi phitlo truck kaparting abang phu kopai kemea jok kisung phophelang sita ari along asap areng solo. Dilai Sports Association pen Dilai Patua Klamalong Kapadu Kechengsi Kania Timung Chikimo Football Kapatu Kachapati Pre Nipaingara Sirkep Arni Angdung Kiti Kapatu Pensi Pachut Pontanglo Bukajan Subdivision Angkang Dilai Kapatua Klamalong Pre Krehini Arni Pen Kapangcheng Kechengsi Kania Timung Chikimo Sorlo Football Championship Kachapati Pre Ingara Sirkep Arni Okehai Ketok Youth Club Lapen Medical 11 Angwong Angdung Kiti Kachapate Padosi Kachapate Pajutpon Okehai Youth Club atu Medical 11 Aphan Goal isi Thapen Kechengsi Kania Timung Chikimo Sorlo Football Kachapate Angdung Kiti Anong e Parusimpon Kachapate Kehai Lapen Kerem Ataran Aphan Borjan Constituency IMAC Long Kitimung si Nong e Highway Pajurpon Angse khela along pin thegi level gimi phan nando man surupalong Kapatu Ketegnai Anong E Okehai Ketoka Club Pen cleared up Terangpi Goal Keton Tegnai Medical 11 Monica Senarpi Aphanong E Pajir Lapen Kehaya Club Aphan Sika Suri Troxy Lapen Kerema Club Aphan Sika Suri Pho Tangka Pajir Pinia Birta Bang Kalapon Sikang Tonpon Iglo Lang Igbom Thakad News Channel Domi Thagme Kurang 2